danas radimo našem Kijiću, ovo je Chaos Gaming. ja. I danas pravimo, evo, vatov pištolj. ovo je modo, mi smo ovo pravili, kao što vidite. Treba će vam jedna daska, jedan čekić i jedan ekser mali treba nam. Vidite kako će to izvesti. Možete ga vi ofarbati ako želite, ali nema potrebe. Da. Da, i za početak pravimo, ovo nam treba. Ili možemo samo ovo izrezati i ovo, da ne trebamo ekser. Vidite. Vadite. Tako izgleda i trebate nam. A šta ćemo raditi ako nemamo tu dasku? Možete napraviti kao, evo ne znam ja, nađete. Ja sam gledao mnogi YouTube kako pravi neke pištolje, ali to je mnogo kompličirano. I oni ispaljuju gumice. A ovo može ispaljivati to za malo djecu. I možemo i mi staviti, da u naš možemo staviti. Može ispaljivati, ali to nećemo, sve to ćemo sljedeći klipu praviti. Da, i ćemo i sljedeći, a u sljedeći klip ćemo ići i naći drva, isjeći ih. I mi ćemo vas učiti kako možete preživjeti, ako nemate, ako ste izgubljeni. Ko nešto Minecraft preživljavanje, može se tako isti. Potrebna vam je jedna daška, sjekira i testera. Uzmate testeru, sječete na određene dvije veličine. Možete, da vas pitam, imate li vi radionicu? Ja imam radionicu, ali ja popravljam bicikl i to. Da, ali možeš i staviti i ljudi, ako želite da naučite ovo, da bez, on će vas naučiti i sve. On je mene naučio, ja nisam znao kako da napravim i nisam znao kako da napravim ni mač. Znate, nisam znao da napravim mač. Možeš napraviti ili možeš napraviti pušku fino. Za pušku je potrebno dugo vremena. Da. Kako smo već pokazali da pravimo ovo. Da, pa on pravi sebi, to je moj pištolj, mi ćemo se ovako možeš. To će nam biti pištolj za preživljavanje. Vidite, ovdje stavite još jedan, staviš gumicu i ovako. Držite prstom tu i ovdje nategnete i samo pustite, ona ispala. Da. A pošto mi nemamo sad tu gumicu. Ili možete da glumite da vidi, stavite ovdje još ekser, tako ga glumite, jel tako? Ja. Možete i ovako da uradite. Ovdje stavite na primjer jedan ekser, u predjelu prsta ovako, ovdje gumicu do ovdje zategnete, a malo ekser, možeš ni da. Tu zabijete i samo ovako povučete vangor i gumica ispadne. Da, ali ne poručuju malo djeci, mogu. To je previše opasno. Da, možeš da, jedno za odrasle. Ovo je sad za manju djecu. Da znate, ja ću napraviti jedan još makro tutorial kako napraviti. Znam da vi neki ko žive u gradu, vaš otac nauči to, ali mi ćemo vas učiti kako pravite skateboard kad je pokvaren ili ne znam. Bicikla i to. Da, ali neće, ali to ćemo u mome još jako daleko, oko 10 sabova ćemo to uraditi. Ili ako dobije ovaj video 20 viewova. Tako je? Možemo ponovo sjeti na određenu dužinu. Dužinu? Da. Ja ću uzeti ovoliko. A da vas pitam. Da znate, ljudi, da znate, ovo je jako zabavno, možete, a ja mislim ako ste jako dobro ko ja i Rasim, mi znamo napraviti od vodeni pištolj drveta, napravimo za... Vodeni pištolj napraviti. Da, ne valja ovi plastični Kinezi, tvoj Kinezi. Vidite.
I sutradan Began i Rasim su umrli od Kineza. Kad ste osjekli toliko širinu i dužinu, A koliko je, a morate reći koliko je širina i dužinu, koliko centimetra tako? otprilike ovo je možda 10-20 cm. Da, ako vi ne znate to, niste još to učili, možete uzeti Ovo je 5 cm, pošto sam se sjetio da smo mjerili. 5 centimetra manje od Kineza. To samo kažeš. Sad ćemo početi praviti držku i to, i cilj. A ja, da znate, ovo je moja... Ono u kolidi sve će što ono prestolnicu mi kapak i ono što ćemo. Ču? Da, ču. Imate neko se leva moramo. Ne, počinje. To je moja majka, izvinite zbog toga. I da znate, možete napraviti sebi radionicu, ja ću ovdje sebi biti napraviti. Počinjemo sad. Rasime, ćemo ih mi naučiti kako se pravi fino, kako možeš napraviti sebi fino, no kameni, ono znaš, sjekir, tako. To ćemo raditi u sredini. Da, to će biti jako teško, što moramo izbušiti sve to, znate. Danas sljedeće, treba će mnogo stvari oko toga. Da. I kad ćeš naučiti kako se pravi znaš kućicu na drvetu, i ono ne treba ići na kućicu na drvetu, samo je da ono ne bude na zemlji. Možemo nastaviti sa našim pištoljem. Vidite, kada ste osjekli tu, sjećate još jednu istu dužinu. Da. Možete vi skratiti ili umanjiti, ali mi ćemo uvećati. Ljudi, da znate, neću da znate, kad bude škola, Prestat ćemo malo snimati, pa ćemo... nećemo ovako snimati oko školskih dana. Što ću ja mogu ću vam samo oko sedmica. Vidite kako ste I ako... imate. A ja, djeco, moji gledatelji, da znate, Vidite, kada ste tu osjekli, a ću donijeti ljudima, ovako malo ga obraditi, to ću ja uraditi. ja mislim da moraš napraviti, hoćemo nazvati to neke pištolje kao Beretta i Deagle, takve sve puške. Svejedno, vidite, ovo je sad malo manji. Možete Da? to je može se Evo, moramo pokazati ljudima, a vidi, vidite, malo je veći, malo manji od ovog ovdje. ovaj malo se već, pa zato smo mogli, ali Ovdje ćemo malo skratiti da bi ljepše izgledao. Da, ali dobro je, vidite, ovo može nam biti do ovdje ovaj ekser, da bi ga mogli. Možemo mi tu i manji radi cilja bolje. Da, ali vidiš, ovdje smo imali problem, pa ćemo ovdje ne valja drška, da znate. To ćemo obraditi. A Da. ovdje ćemo, imate šmin papir. Šim papir. I ako imate u turpiju, šta? Šmin papir. Ili možete Ne, to... vidi, pošto možete obraditi šmin papirom, turpijom. Ili možete to fino sa sjekirom ako imate jako dobru ruku. Jer ja imam jako dobru ruku. I da znate, ja ću još malo se raditi tutoriale kako da napravite na game, da ljudi zna. Aha, dobar. A sad ovdje možete skratiti. Možete skratiti, ali ne morate. Ali ja ću skratiti da bude malo ljepše. Da, ali... Ja sam reci mojim gledateljima šta ti zbog tega, ali mi ga zovemo Rasim, ali njegovo youtubersko ime koje ću mu ja napraviti će se zvati Rasim Plays, ako on želi to ime. Može. I
Evo vidite, ovo sam manji. A on ja ćemo igrati igre zajedno. I ako ja ikad neđe odem, ako ja se dođem u Sarajevu, mi ćemo preko Skype-a. Da znate. Ja ću malo ovako obraditi. Da, Da ispane malo nešto. ja se nemam da bude premal. Da to bude za bebe. Jel tako? A ovo su, ovo će biti na gumice, ovo će, ne veze što on ima, ali jako opasno. Da. A onaj može. Da znate, može. Ako žel bude, stavite u komentare ako želite da napravimo neki drugi. Evo, možete vi sad napraviti, na primjer, veći i maknuti laser ovdje. Možete metnuti laser, na primjer. Da. I zadnji stvar koju ćemo napraviti je nišan. Da. Ja sad moram ići, na primjer, po Ne brinite se, ja ću. Evo, treba će onda nađem. Evo. Da vam pokažem samo. Evo, ove veličine. Može, bilo takve nam će da bude biti. Da, ali će biti malo se manje, hoću donijeti još jedan da bude. Ne morate, pošto nećemo sad ovo. Da, to će vam biti zašto. A ja ne zaboravite da lajkujete, da subscribirate i da komentirajte. Da sam samo govorim. I fino vi to... Sad ovo zabijemo. Ako imate čekić, može i tako. Ali mi nemamo. Morat ćemo uzeti, da znate. Neka će vam se tu zakriviti. Evo to nam je izašlo na vezi. Nema veze, to može. A ja da znate, Eto, možete tu, ako napravite ikad pušku, možete ovako napraviti ko na stranu. Evo, ovo je sad puška. Napravite na stranu. da se nateže. Ne, ko nož. Može. To ćemo raditi kad završimo tutorial preživljavanje, pa ćemo to praviti. Dobro. To je bilo sve od nas. Ćao. Ćao!